Sinunggil inggih cerita yang titiang sane mangkin rikanjekan dok punika wenten sinalih tunggil mukadri panjak idane maturing ide sang resi iwak pisan dok punika wenten wiyakti matur pitaken ring ide sang maharsi sampun nuwun titiang singgih aradru sang pandita sane luwih mautamu duaning ratu sampun ledang izinin piceget iadian pantun majeng ring dewek titiang pamekas panjak taler make sami muapa ijo jalwireng tutur mapani ratu pernagayan pandita sampun ngizinin titiang tuntunan iadian tutur-tutur sastra agama sane anggen titiang sesuluh ring manah titiang ratu iadiang mudakin sane mangkini ratu duaning sampun ngizinin pitur yati piceget sane mangkin wenten atur pitaken titiang amat reuk sinangampuri pradewenten atur iwang sakewanten sadurunge titiang mapitaken iwukti dahating wimudan titiang ped pradewenten iwang titiang lungsur agung rena sinampura